inkinga eTUT bancane abancane. Silana ke siyathokoza ukuthi sibe nani bancane kunabantu abadala bafundi nabantu abadala iyahlonipheka. Singabantwana sinjalo siyabona ivangeli lashonela obhuti bethu ngaphambili ukuthi liyana ukuthi nosisi bethu baye bangaka siyamthala ke nathi ngiyabona amajongo ngapha kwami nawo uselelekile ukuthi osisi bethu nabo bakhumbule ukuthi uqede isikole imphethe kahle inkosazana kusiyona iqualification. Amen. Mina ngani sasi wamthwala emahlombana ngifunde mina ngisebenze ngendlela siyabonga bafowethu uNkulunkulu uthandile wani mema nabanathi. Amen. Bafowethu isabatha namuhla ngiyaqela ngiphethe iBhayibheli esihlabelelo ngume ngigijima lithi lami iBhayibheli uqala ukuhlakanipha ukwenze njani makholo sizosaba yena ngoba sana bafowethu. Amen. Asizile ngokuthanda kwethu ukuhlakanipha kwethu noma insizwa ziningi kangaka yabo ngabafowethu sinenkinga ke ngabafowethu ngabafika ema-university baba ngoJoe baba ngoDoga. Siyabonga bafowethu bandibona sabathina nelahlangane ngoba umuntu uyazala bafowethu abele isandla abe phansi kwesandla somzwana kodwa mase sila sonke sivumile ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Amen. Angekho sikhombe ngomkhondo noma siphokwe ukuba sizothandaza ukuthi shem uNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga bafowethu uNkulunkulu anikhulise. Amen. Siyafisa ngathi bazali bethu ukuthi isikole sibengangani nani futhi sizo uNkulunkulu asikhulisele nina. Amen. Nivune kuthiwa kuvuna lokho okutshalile abazali bethu batshalile kithi bafowethu. Amen. Sibe emakhaya ngafana ngoba sifanele sikhumbuzane singadudani. Sikhumbuzana ukuthi ekhaya kunjani ungalahli indlela usibanga ekhaya lesi moto sekhaya uyasazi ngoba silana nje abazali banamathemba ngathi ukuthi imizi yabo iyovuka manje. Amen. Amen. Ngiyacela ke insizwa nilibambe levangeli noma sisemazweni okuhamba kodwa ngakhohle ukuthi umshumayeli evesibeli ngihambe ngibula amazolo. Siyabonga bamukeleke eBeauty. Amen. Sengithe eBeauty nxase bafowethu ujoyine eBeauty eTUT. Amen. Amen. Cha ngicela ukwehlela ngengane ngezansi Nkosi Thelmosa. Amen. ehamba imizi engale ngaphesheya kothukela thiwa sebabuza abantwana bakha ebuza ukuthi ngeke ukubuza ma intombi isizogana yayenze njani yakuthiwa ihamba imizi ngimzana baba ihamba icimela yasekuthiwa yathi Nkosi yami ukuthi ehene nami ngisho ngani nami lokhu ngikwenzayo ngoba ngihamba nje yonke le mizi le ngihambe ngiyavalelisa ngihambe ngicimela ngokumnikazi lesihlanu lesenhlile kusona usiyasifuna kuthiwa ngiyawulibala umuzi noma wa7 labahlenge yini lapho bawamkhula ikona wasekuthiwa wasekhuluma wathi bantwana bami khona lapho esiyakhona ngiyabizwa khona umntana omkhalayo uyakhala lapho khona uyangifuna wasethi base beyithatha ngapha endabeni zasempangeni kusona base beyithatha izinto baphuma bamlandela babamkhulu bahamba kuthiwa khona umuntu umfula nyawulibala igama khona ngale umfula nje omdala akiwe le mfula le edumini
Thoba ufica udwele nje uhamba lomfula lo basethula kwathiwa sokwenze njani Thoba bamkhulu wasesuka wakhumula abegqokile waseguqa eduze nomfula waphatha amanzi wathiwa wathandaza thesa senjalo kuthiwa kwabonakala umfula uhlukana phansi kwaze kwavela umhlabathi phansi thiwa sethi aswele ngazi uNkulunkulu esephuphe lesisibusiso sokwela bathi umathi mabeqeda nje ukwela ngaphesheya ngoba uqhuma umfula eqhubeka amanzi edlule thiwa lapho babekhona bahamba bafika India so bafika India bafika ekhaya lathi akunaba abantwana ngabatholi thiwa ubabamkhulu wakhuluma nalindi ushambeke eNazaretha uNkulunkulu othunyele kithi thina ngibasiza khona nodingana basibuyele sibe sendleleni uNkulunkulu ayisidalela ukuthi sibe ngayo ngokubonelela ukuthi base befikile abahlakaniphile bezosephuca lokhu uNkulunkulu ayisinikeze khona basifundisela eminye imikhuba baseyisa lokhu uNkulunkulu ayifuna ukuthi thina ngikwasenza ngakhona nodingana size sikwenze ngoba uNkulunkulu wayidala izizwe zabaningi wasethumela isizwe nesizwe wasithumela umzimba ozohola leso sizwe leso usise uNkulunkulu thina azangisithumela uJesu singakhohlisana kodwa thina futhi siyavuma ukuthi uJesu naye uvele emazulwini kodwa athunelanga lithi thina liwasenza ngokhona nodingana Nkosi kusisenithi Psalm 67 Iglesias Inkonzo yasekuseni uyaphaka ukhokheli uthi lapha ekhaya khona kade izinto engenziwa sezenziwa ezaqalwa abantu wayimkhuba uthi lapha ekhaya uma kade kwabuya inkonzo iyabela inkonzo yofakazi uma uphakama awubingeleli mawusuthe ngikhetha inkosi sebuhleni suka sekuphelele awusho ukuthi ngibengele lihlalo ngibengele thwa akwenziwa lokho siphume esikhumbuzweni senza mhlathi amaye isupombo yesitimela samampondo ngizoqala ngithinte indaba kaBombela number 5 uNyazi Jesu lo uNkulunkulu uNyazi maNazaretha uthi umvangeli umdluli uthe hamba sengilibele indawo uthi wasehlangana nomama
mayithiwa kubuka lo mama ufaka ibhlue. Uthe mayithiwa kubuka esifubeni ufaka ifoto likaBombela. Shebo bathanda bonke.